Je demande à soutenir un journaliste. Il s'appelle Frank Jola. C'est l'unique que nous avons dans l'espace Kassai. Sangaywa, toi ça qui dit d'abord que tout le monde, que tu sens chez nous, cha baluba bonso babula babujima, jibanjoji, tu sens une chochi, ni weno achibidiru Frank Jola wetu, kaibunena, kaibula, kadimenji bomojilu. Tu ne la toi ça qui dit là. Boalu nutu no abanya ko kundonga mu no ambira baluba bakwabu na shamu bakwabu mvobundu bwa chiluba lelu anumyanda yetu ya chiluba kumpala kwa kubanga tuela ko kuma mu Julien Kayembe Mbui tumuela twasakidila wabunyi twasakidila mwabudi musomba mu États-Unis ni mwanenda shushu tumuela henda twasakidila banga mushabani tuyigira ko kudima mukwabu jenda mama mari baka ku bonso batulonda londa imulunda wenu numva bijiwa kula baka ku chabu baka ku Josephine Kapinga baka ku ani ba mam Astrid nujiba bunyo batulonda kaji londa numva mulunda wenu wakula bwa chilumbu cha kulongesha bana mwakulu baleji babunyi babakanjika bana bwani kabika bakula chiluba to kimbimpa to kato na babenga kato ko di falansa to anglais portugais langue yenyo swai bikengela kulongesha bana chiluba mukulumpa Charles Katende ujutulone na mu Italie bana benda bonsu baba kula chiluba bibienza di sanka tujibayikila ni mamweu malu mahita kaji jimuchencha kubikesa bwa nuva henu bimpa be nulonda imamu nuva mushindo jiwa kula kaji malwa atulongesha koko mema wa Muzembe ni baloji wa Manda mema wa Kesha Mukenji mema wa Mpiana Kemba ni mfukuna mayala Piana kamponi chijimba kamambi mubondo akayoni mujondo achika tetu tudikemba chimanga kamungoma jitu katika tamanka ni muchilundu chibanda nsanga mwina kamwanyi maji wanshime mwina ntanda muyembe abari bamona nshime kwa ngatambinga gwetu kwa Mpiana kamponi chijimba kamambi bana betu gweja bintu aulelu kalatika bihambelu to hatujitu sokubala wewe wambile na nshitatu muntu muluma uju mwambilene baya bakajana baya chitita nikabishwa kazari baya mare mwina kajamba wa kuchilenga baya ntumba kibatutu baya ntumba nimasengwa chibamba baya mutsawa ba meta baya kamba jakabulu mwina mwamba français mibi uluma wundi ngamba walu bena France kiba batura bwifi bwa bunyapa ko itwe kututinjire chibele ngonga muntu nzulumvu kangonga dilota balina chimwivi bobukula ni chikufu ni safi yakukanga ujulenda bakwiba ujinienda safi mite yeno ayikubunya chiluba nchimpa bwashi bwalu nchisamba chetu chiluba tulele muluba akabamba akajanga nyinkundi Mwani bana batu tulela bigela bakula nchiluba mbimpa kulongeshe chiluba kulongeshe mwakulunuchi kimbimpa kuleje mwana no mwakulumwa uto wa jitunga jino afiki kimweno to mwabendu mvuli kukatanga tatu bwenza mjimu mwabu benza ko virtire ya bikolope pinje mwanga tabikolope bibichi muyena abihambele kumujimu kukebe bututu kukabe baby mwana to bwalu benza no mero jibe jibe benza letu benza bun kampanda letu benza bun kampanda pinje mkwata kumujimu bwani bayekenza control hambele ni mwibanye mwana ule kwamba mumwakulwa kwambila pako bana nibasoko kapinje subumfu bakwa chisatweni teto tu yemwe netutwendo adeni subumanya français na nkuvumwambile ni français ana mukalasa kumbe lwani wenze devoir kingato anuchilupa yena anjimbala chivumulonga tulasa muzikisha to njimulonga ni première deuxième troisième quatrième trimestre omwa yetutwendo adeni bamutandisha mukalasa kujimumpera bwalwa msenganyi jiba ja kwamba kufunda kukutaburo pinje kutarisha kubadisha bana wendo tutanere o udumana terekera bawe kututabana bana babendo batanda kudiba baleji babu batutabana
ye ndumbuka tukamkalasa uyilo mwetu umbuka mumensio wambe mumpere muntandisha kumpare kwa bana mumpere vumwa kweka ngambile nansha kumbelu hanga yanyu kweba wewe kumbikira kuntandisha mumeso abana pinje bana kapa kunchina to kajilelo nya tukatumona mamulela mwana hajimwana kula chilubo mututa wewa uja kula chilubo bwachini baka jibaba senshi nyema kimbe kala nkwa buto bwali musukutumbisha mwakuluji ka uyiwa buto haji ulela mwana udumwambila haji umkani kumudimu ni mulondulwe umwela papa moyo mama moyo ubela nangu ubambile hanjindo nikanungele nungu hadi mamwenu nikanumwele nungu kembwani mbote bonjour papa bonjour tata mwasi pinje mwetu ni kimba banye dingal wa tata mwasi kibwa kompale unuvantatina kimu français kinangu kwamba kumwakulu wenu kwamba kunuwabenda unuti bakatsangana kuthi nsantsa bana bajibimba msambo babunyi na shimiziki bajimumumbanganya kuno mwakumvu bumulubeto kajidisanga jijija chinyi jiba ja mumvita ya mbuto bavo bajenza mena akwaka kwenza jina ja tutoenze ni wakwaka memwendo wakwaka kaimuita bachulubeto bakahanda kulufu na shimu butu waka lekele belonyi bakwa babunya nbwa mena avo bita babako achikichituru twambili ina jimuita bana mumanyi meme jimwina kampani mawanyu ngabina kampani tawanyu ngabina kampani jisamba chetu nchabina kampani tatu ngajwanyu mbe musele mwaba kampani mubina kampani na shibaba musele kujiba kwa mubina apkimbo arto chikole we mumanyi ndimona tatu echena bana benda bonso mubalonge shanu chiluba mumanyi ujiba jibata jemalo a politique meme vukuchinsansa bavabala munzu bumwanyi meme kuti bangani bavobena malo a politique bambu Joseph bakwa bonso bavobenza to balokukwikisha munzu bumwanyi mbungu Joseph mwabakorile memwenda mwabambala tatenda uvusoda kali umvuni memwenda mbungu Joseph muselele kubusela ikuri tatenda Joseph uvakule chiluba bimba wamba bayanyi mwaba kojila bina matambe ye mukajwa bambale bwachinywa amanyisambaje kadi we musele mukajwa bambale ujubambile kumwambile kwenu sujuka mna lungo kuna ukaenda kubala mwasya bakapile mtsusu izali biete Beni Gaston Benga PDG Beni Gaston Benga udimu fomu dikako wakol kakumumanye mutabala na nkubi fibingeze disanga ja bunyi ja usana ka kumumanya mianda yons manya malu wons mimpa be ka kuvuluka muchivuba no habo mala basanka uvuku chinsansa lelu ujugulu kalaba bwachini bwajinara ja musuku wabo merci na bana na biso o bazolanda biso lokola ba Blanche Mujinga longe shagoku bagonyi ba nyabu chiluba biga bakula chiluba na sha kaba bakula to bwa chumva bimpa bikolo bimpa bikola katu moyi kutotufumu na sha mukulu pa Darius Nyindu mu Australie utulonda heba Pasteur Silas ku États-Unis tukwela heba moyi bambi bonso watu ambulisha tunuela mioyi ya bunyi tulonda ega bijitu wa chibiji cha kaku wetu ma wetu Marie Mama Marie musangisha bikola tutwenzano bwabaka ku bonso watu bambikila baka ku chabu baka ku kapinga mu France tutwenzano ngo njinu bikila ku kamo ayi bikila ku kamwa nubasha kutulondela ubasha kutulondela hakala bivubishi utwela kukasala nuchitu mumanya kasala sivenga basela twasagidila bwa kasala kafu muntu mina kaba kwa mputu kabala betu bakujimbelenge nitukela mundonga muyetu jilonda twasagidila wabunyi ni mukulumpa ntunga mulongo tukwela heba twasagidila na sha tatu Antoine Lusamba mu Australie David Mukeba mu Zambie tujini lwendo lwa twetu kuya kumunkamba
mujitano eji le 30 juillet tulijishinga ni jambo lisha jenu wani mukanda wa mabika kalanda musum anu wantu adishiri wa politiki kajiji shima jabaluba jihit nungutubuni bana betu tusambile na munzambi umu meme mfunu mukande nkumbelweko kujiba wanchile start mama wetu tuishiko kutujiba tukabala ni lelo mukanda wa politiki wajiba jiji simabika kalanda mfunda mukanda mabika kanda kalanda nganyao mabika kalanda muntu wabaluba wako bachisekedi ki uvu muntu arije ufunda siboba vuba journalist chisekedi ka vujo journalist uvu mufunjo amalo asinchisekedi uji bumanya bimpa ya kari bantu bagwetu mema mvwana kupastomba kuchinsanta baji bimpa tuno manuvu bimpa bangambile manda mariwe juwaye kwetu ujanu uimane kubiro bakoishe luhango mfikanu mwetu mukumbu chimaye hachivote tendo wa chibanda mpumbu utukatubikira ntunga mulongo uchivo muviro wa mbu chimaye meme hanyu ndokune kukonje ngombo kuchinsanza ngombo kuchinsanza kuvochinga nchiveni kwetu kunubakepe singaya ningayi kwetu kukonje ngamani kula bakwata musheto amali umva nawo pinje belonyi bantu belimbetu naba mwetu munemusi bamonani bangakijile musheto anyawa le bayekateka mupekepe mungwabo bangamili lwatu wele tukakushia kumbele kwatatendo antunga mulongo muvira wambujimali walu lwabulo lwabulo tatendo antunga mulongo uvo mutela mukajwa bina kazaji pinje mansebenda wa mukaja uvo mukalenga be kadi mumuka kuvu mukalenga be muwele kumuji mwendo achana peke puvu banga bantulule kuti bana ba mweto uvo wa mansebenda wa ntunga mulongo pinje be bantulula kwa tatendo antunga mulongo beboje bintu byanyu nzo bakabavo yera balo bakwata peke potu funenda mbwachini pinyo uju kupekepeu mwetu wa mansebenda ntunga mulongo akankolong leyo bubu ntetu tujibene muju katu tubamanya ne chinchaye we chinchaye uto turi bambule muntu wetu tutuhingana ku chifachande kuvubenze muju kati no bwalu ni bintu abito chino amanyi kufunda nomero ya mashinyi nukaheshe mwina mashinyi bobu nkaya muju bene mashinyi abu bakumvangana ni bintu bya muju weso kariki bintu bya kwanza onchi mwakulwa bendo ateki mutu ukari wena ulele bebe bana kuyuba longa shi bawaro badani bawaro bakalenga bonso badani bistambe byabo ulimanya miba mufwa ki mutu jibakolele tetu mi ya ngombe tuvo tuje tetendo adeni bamenye mena munyenyi mwabuji munyenyi mwimpa carbonada loti munyenyi wa mumba bamenye muchilu bamenye mu français bamenye mujingali kajikinene to wanga chiwati jan kumpane ninji ngale ni français ta manyisha famille myakulu yonsu manyisha muke ndi wanga tonji ngebe jawo simulele kujimbuta nomukajwa bambunda pinje mukajwa bambunda hatuva kukikwiti mwili off kimutuva sombele kikwiti ki musoko musanga bumuji mwetu nene lukalab kaji havu basombele nenda uvo mulunda wanyu twende nenda ndonga muyetu nyakwe tukakujiminito wakwetu kubenga kujimina twenze chini wakwetu kubenga kujimina kanu humoyi wakulonga mwana kwetu to mwana uju mulele kuntu wako umwambire ntetiri bakwa kalonji muji kuje tujya mulo turibe na kampanda umutu turibe na gayembe ulimenye kwetu kunyeko wewe mwana no abakashi wewe ntatweba mukashi mulele mwana enda wahanshi uju bukabayiba mufijile bimo kuti mulumato mwana mene kimwane nkichisamba chebe bumvu bampendeni bachokubenze nangu byo bibikale kwetu kuno dibya abu biva bishita kwetu kuno
hadi mwana no baka julele mwana ndo wa hanshi wa ka ba mu fijile bi umato ni mwa balima ni mwa baka ju mwana ba wewe udufunda ni mwana kaka ndo bwa chitati kwa mu baki mu fijile bi umato simulele cyane ba mpende ni bachoku bavubelele bana ba cyana naba nang ku ba mpende kikumvumjadi komene bwalu yaya uvumuka ja bayendo vugrefi ulambushe bitatu wenze fish wenze jamali wontwa nkwato vutufika muditunga viwenze mudimu haji babikira muntu tatebanga ye kwamba mama ebanga we kwamba kaji mu chita chene mena mfumu wenu akumpale bumunyu nebeje ngani we kwamba udufikisha bantu banayi mwina iki wantu adijilu kaku udu to adijenende pinje mwana hoji ukola udwameni mwana eu meme njumwina kampanda mwana nye mwina kampanda mwina mbala wanyi sini muteli mwana epe mene kujiba mpenda mwana wa bampenda udukisile mwana wa mansebenda audubikile ni kinatu udumuteleji mwakulu kinatu pinje mwana watatu mkaji nuwamanse bajiba silangani wamanse bujuko kaselo atatenda mkaji bujuko kaselo wamanse benda kimu chimpenda gadi bobo wali kukosa chilumbu cha bwanu dine jibe jiba semeki benza mujumwa kiji bakosa chilumbu bakaji balela banayi bari baba nyangana ewu wabalima no abakashi kumpala bana bonsu bayana kwa bamukashi Pinyogo tukubalu be muntu yeya ni bakashi babiji basatu banayi bana babalambulanga bishi bana balambulanga nungu mwana wa mukashi mwibiji udulambula wa mukalenga mwachi bumuji betu bana babalima betu vashala nabo betu tetu wetu mawu wetu tawo bakajibibiji kimbasomba tukimulele nabo bana basomba to bana kufu bashalano yembuto wetu nka yenduri mulo kufohenda umushedeni wende nankwanu bana betu bina balonje hanyuma bonsa kakuina Marcela kimusela bakajibibito anu kere kwale kimusela bakajibibito anu mwana yetu wali kusela bakajibibito anu kayemba François nyonji bena kayemba benangani bene kemba chimanga chonyi bakwa kalonji Chambui Arsène Mwamba mu Canada ujumula bakane wakule chiluba arabuni ujukumbushimayo hebuka mune mu Canada ndio ni bate ukabo kakula kachiluba bumbwa eyo twasakijira kujima mu Julien ni chouchou kanu tuhumoito bakutwambulisha hetu bwa tujijishinga ni bien moi tujijishinga ni ma ordinateur ma caméra drone na shama ba mwina wakwezela mujimu tujina u jishinga katugaja anu bwani chola tujiba kunanga kajimwa abu cholula la mubi cholu je bibi una bibi bet m beti musau bet m twasakira wakutulonda heba tantine mu Canada tukwela heba myo yabuni na sha papa chichi boss papa kala chichi boss ni mwena kweba musto mutombo musto mutombo twasakira delu njinu lomba koku bwalo babunyi batuba ngamila ni utu ya hamya ba kuyuto ambila to kaji njinu lesha bwani njini lwendu lwa kuyoku munkamba nulesha koku lak munkamba njijishinga njambulisha jenu bambi bonso batuba ngambulisha na shechi munu tela to njijishinga nenu ba pasteur Elysée njijishinga nenu na sha tatuka yembe wewe osi mgojil kini bwa nenu kungambulisha bigela nyanu kumusogwenu to ngambulisha ikoku wani tulesha bantu bonso tulesha bana betu tulesha balunda betu na sha viengandu kabengi babu viengandu wani chena chagunu eshato nujiba mona mujumunji na mukasai munena bwa bana betu batu bangamile ni kutuya kukananga kutuya kuloja kutuya kukabinda to jijishinga jambulisha ndi bwani kana nulesha byaba yonso akuchilenyi eku chena ko kwanu bwa chisamba chimwehela anyi
muso kumwela to banji mutela banji chimutela ngambulu shayi koku mujimu eki wanyinga yani to ngwetu bonsu ulimwe ngwetu bonsu na shamunji mufila lunyenyi kadisi lunyenyi ngaboshaka kahumbu bikengelanu bakulumpa ni bamao bantu koku chanza kimba ma yugala ni $100 to na sha $5 na sha $10 ijito ambulisha tulonda yako kumwana ujo kuleo mwaneu chena manyenyi mwako ehito twaje tumulonda yi mugalenga weto jina jebe ngani amanji tumba mumona malu ngani mukwenyika njakwetu papa mukwambile njeba mona malu twambila kuji mwena ngani memanji mwena sona muchimba ni mujilo kumfundu kasa uliba kuna kasala kako enoni memanji sona ni mpiana manda ni mutombo chabula kunzolu mbambu kumala memantumba memeu jwambila mwai ngambila utumanya musoko wako nambi musoko wako yi kwansona wewe uje wako kwansona papa uje nsoma nyimukai manson kaji mama juu hana makali wewe uje nsoma nyimukai nimpana tusengulu kaji uje nsoma bukola bwebe bwachi ba kupanga chakuja ni chakuni kuchinji ngezela mujombo anyinge kala mpeta na shaka kesi amuta menkuipa udi mukala sakai njumu 4e primaire komba kusomba chana na kuimwenza mujimuto njamba kusomba chibi mujimu papa wanyu wenza mwamushu ombula geni mujimuto pinjeu jinya mukalasi hani mbatuka mukalasi chena bwa nitawa kuikisha kubala bya mukalasa tu ngaje nyana kujana ja tusengelo bwanyi papa yeka mweta to tuetele na shukutusengelo wako tumona cha kwenza jito kwa jita nojibanga kwenu te tujibabuni papa uri ba kwenza mujimukai mukwabo anuenda wanyi mukwabo haji hebe we mumona mujishinga jebe jichini to au mujimu wenda wa byansi wa kuchileleji kuji wenza kaini mukwabo jiwenza tu balu wenda wajitu kujonsu ba kwenza mujimu akunsu buyonsu ye mumanyi kututa tubaji kulongolola ngwasi kwela bakulamika kaho kwela piak plata munzubu mumanyi kwibaka nzubu ya minene mili juwenza bikoli kumbusha mushinga we bwa tusengelo uri ba kwenza mujimukai mukwabo na shawa bangalela butika njano mpana kumushinga njano mwana nsangishi jiba adu yani mukalasi anyi mpatuka mukalasa ndwangeza mujimu nyamukalasi kimujimuji wenze ujuhana tusengelo kwetu kakujimini mwambi shambu ibodika mu Suisse shambu ibodika mu Suisse ujimuteleja mukulumpa Roger Malangu nujibabu mwanda onje nawo lelo janu wa lwendu letu lwa kumunkamba bantu abunyi balomba munkamba tujini nyendu ya bunyi ya tutu kwenza mujiswa jenu ani mujilomba jenu munkamba kananga chilengi miabi mama Pauline Mujinga nkachawamba bwa miabi tuchilibinjila mamu jili wangaja mwimpa kumona jili wangaja vuluka bwa tuye to abalonyi tuvu mwamba ni bibuta kahabuhi ni jalukila mutulasa bana betu bonsu baba tulaya malwa tulasa mpitaji ya kuibaka kanu humoito teke shayi ko kumoi na sha wewe mweza katubatele jina je bato zami ngaenda na kumona na kuvujila bya babunyi baba fila bamanyi chola wetu kututeji chabusho bako baba china maloji akwetu ni manga akwetu kaji batu shetu bachola tusoma mu maloji tulala mu maloji tuje mu maloji nanko umbushayi malo amutu abuloji ni manga umbushayi bintu abi bwalu tetu bachola nyeyo tujana ko kutunu kwachila mujimu John Mbuyi Winnie Mbwaya mukulumpa mbwe nyunyi twasakijila wabunyi bama wabonso batabananga yimununanga hanyi yimununanga twasakijila bakunteka mu masambila bavie c'est mu français bavie yimununanga yibikola we mama chola nyimbo mukampani so unyi so kuheshi njikoko PDG papi tukwela heba moyi
toi ça dit là bon mais Jean Nubele la Kasai numéro yetu nyo yai o sokutu bikila plus 243 85 180 47 40. Merci Tokomi Nasuka Binomoro Bolandi, vous avez suivi. Alors prochainement on va parler avec les jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez faire au Kasai? Tu as l'argent mais tu sais pas quoi faire avec cet argent. Et moi je suis là pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire au Kasai. Et n'oubliez pas, le développement du Kasai, c'est nous le jeune. Ce n'est pas le vieux ou nos mamans, c'est nous le jeune. Le succès, c'est mieux venir au Kasai. Tu viens, tu crées des emplois, tu aides les gens, tu crées des entreprises. Voilà. Béni Bella la mignonne. Je t'ai toujours dit, baise, et ça rendait dans Kasai. Au lieu ça, la baise, il y a ma casse. Viens le faire au Kasai. Parce que quand tu viens au Kasai, tu viens pour aider, tu viens créer du travail pour les gens. Même si toi, tu ne restes pas au Kasai. Tu laisses tes business, tu laisses tes activités au Kasai, mais tu travailles là où tu es, à Londres. Voilà, c'est ce qu'on doit faire, nous, les jeunes du Kasai. Lorsqu'on parle de Kasai, c'est Kabinda, Kananga, Lodia, Katakokombe, Lomela, voilà, par-ci, par-là. Mais au Kasai, il y a des opportunités. Parce qu'on a vu les Indiens, les Chinois, dès qu'ils arrivent au Kasai, il y a un patron, il y a un millionnaire. Venez créer des emplois, venez nous aider. Nous avons des orphelins, des femmes veuves. Pourquoi pas faire comme de Kim Kardashian, faire comme de Rihanna, de Beyoncé. À chaque fois, il y a en Afrique, il faut aider. Toi aussi, tu peux le faire. On n'a pas dit pour aider, il faut avoir $1 million. Non. C'est le cœur qui donne. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Prochainement, on va commencer à parler avec les jeunes. Mais, Tobando Sangisa, moi français, moi lingala, pour tous aller ensemble. Alors, toi ça qui dit là, les nouveaux ezakoko boani, tout ça mbaka shakoko miakulu, boani, tu etana bana betu babuni, babashimina. Mina nupenda sana, miewenu Frank Chola, Kukasai, sheni mina ifanya njua kuita bakasai, bakasayen, bakuye Kukasai, Swahili Nenda. Prochainement, on va essayer de parler. Merci de partager nos émissions. Merci de parler de nous. Merci de penser à nous aider. Merci vraiment. Et yo, wakushikisha, noamanya kwetu kakujimini. Mwangala kutujinjilu. Bana bonsu mbimpo, kakutumwana mubito. Na shaka mutu mpandu ujanu mwana batu balanda bazo numero ya Frank Chola botindele mbongo botindele materiel botindele nyonso bwana mbale yozo sala musala ya makasi wetwao jina jani Frank Chola ndi mufuatu di wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba umanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabulo babujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwamoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemene mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwa